Siyayibonga inkosi yasezulwini. Praise the Lord. Ngicela sibuke incwadi yamaRoma sahluko saka 8. Le verse laka 18 to verse number 25. Sisalfunza leli verse okay ngicela ungifunzele make. Nangu mesa wume bese ngiyaqhubeka. Ngiyakholwa ukuthi lo sizi lwekuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkhathimulo yebukhosi leyakwembulwa kithi. Indalo yonke ilindzele ngekulangatelela lokukhulu. Manje ke nilivele leligama lendalo. Ngicela ke nasafunza kulama verse ubale ukuthi kukangakhi ukukhulunywa ngendalo. Cibeka ke mawuqale lelo verse lelo ke. Indalo yonke ilindzele ngekulangatelela lokukhulu kuthi uNkulunkulu embule emadvodzana akhe. Ngobe indalo ibekwe esimeni sebude, hayi ngekuthandza kwayo, kodwa ngensandvo yalolo wayibeka ethembeni. Lekuthi nendalo ngalelinye ilanga iyawukhululwa kulobugcili bekubola. Ibe nesabelo kulenkululeko nebukhosi bebantwana baNkulunkulu. Siyati ukuthi kudzimate kube ngilesikhatsi indalo yonke iyabubula ngebuhlungu lobufana nemihelo. Kodwa akusiyo indalo yodva, nathi futhi lesiphiwe moya losibambiso siyabubula etinhlitweni tetfu silindzele ngekulangatelela lokukhulu kunikwa simo sebudvodzana kube kukhululwa kwemitimba yetfu. Sisinziswe sisethembeni. Kodwa nasikubona lokho lesikwethembako akusesilo lithemba. Ngobe ngibani longahle ethembe into lasayibonile. Kodwa nasethemba lokho lesingakuboni sikulindzela ngekubeketela. Makabongwe Jesu. So kukangakhi ke lapho sithola khona indalo. Ka 5. Okay? Praise the Lord. Siswati ngasithandza singeseni kuvela ka 4. Yeah. Lapha kuvela ka 5. But ku implied nasesingeseni nakuthiwa not only this kulendalo. So uka 5. Kulama verse lesikhuluma ngawo kuthiwa our present suffering kuhlupheka kwethu ngeke kucathaniswe nenkathimulo letawembulo. Sekuyabalwa ke indalo kwendeke njani ngendalo. Indalo is eagerly waiting. Imele kwembulwa kwemadvodzana aNkulunkulu. Faka namadvodzana kaNkulunkulu. Imele lokho. Ngoba indalo yafakwa esimeni sebulide, futility, frustration ngesingisi. Not willingly, ayivumanga, but yafakwa. Kuze indalo ikhalela ini ifuna ukukhululwa kule bondage kunento leyibambile kuthiwa ibondage yani ye corruption yekubola, decay, into the glorious liberty siye ekukhululekeni kwebudvodzana bantwana bakaNkulunkulu. That is what indalo lekhalelako kuze kube manje. Indalo kuthiwa yonke ikhala kungazuthi isebhlungwini be-child birth. Lokho ke bobabe ngento yabangakwadi. Ngento yakwadi wabomake kuphela. Kuthi nakunemihelo thina siva ngayo bakhuluma but bomake labaningi labanebantwana bayakwadi lokho ukuthi kusho ukuthini. Uma utawuta umntwana emhlabeni lobuhlungu lemhelo kuthi nomntwana uyachamuka. Ngicabanga lokuthi buhlungu lobumadima kakhulu. Angathi noma ukhona amake longathi yena hayi mina ngifisa ngazuthi lobuhlungu bebungachubeka nje mhlambe 7 days. Basi bomake ngeke. Uyeva lenkulumo. Le answer uyayiva. Kuthi lobuhlungu lobunje it's unbearable.
very unbearable. Ufisa ngathi bungandlula masinyane, squeeze through. Udobe sewuthi aze ngaphumula. But umbhalo uthi indalo kuze kube manje has been groaning in pains as of childbirth. Kuze kube manje. I don't know for how long. La isuka khona kuze kube manje. Ikhalela ini lithuba lekukhululeka. Ngaze ngiphumule nini. Ngaze ngiphumule nini. Nasi lesithombe lengisibonile lesingente ngabuka bukhulu baNkulunkulu lengithi angisisharishe nelibandla lamuhla. Lesithombe sendalo. Indalo lomunye umuntu futhi nakangwana aseSwatini angazange aphuma amabhoda kangwane. Wathi uthi umhlaba uphelele la kangwane. Kaze umhlaba kwaphelele kangwane. Sengikhumbula kule yaminyaka kwakunemfundisi abethi u-international speaker. I think bayamkhumbula labanye abehambela eLesotho nakangwane. Wasezothi u-international. Niyamkhumbula? Yeah. Bayamkhumbula igama lemuntu base ingomo ethe ngalikhuluma. As I mean international speaker. But lo munye ke lo sahambile wasewela netilwandle wangesheya. So kulenye ilevel yokuba international angithi. Le view yakakhe yemhlaba seyehlukile kulona lo eLesotho kuphela, international yaseLesotho. Bese labo labakhona kuzoba basuka emhlabeni baye enyangeni, balende enyangeni. Iview yabo seyehlukile kulolo international uhambele umhlaba. Sengilenye level la ibonako. Ekufundzeni kwethu igeography esikolweni sifundzile ngema planets angithi. Solar system. Kunelanga nani tingakho leti. Ungangiphendula umuntu abese sefeyila le test. Sesakhohlwa ukuthi kwakuyini okunye. Le solar system lesikhuluma ngayo kuthiwa in Earth, Mars, Venus, whatever, Jupiter, Uranus, Pluto, whatever, the sun. Kuthiwa they revolve around the sun. It's one system in what we call a galaxy. The galaxy has so many of these systems, so many of them. But again, laba bese science nangibuka incwadi iBhayibheli New Living Translation ikhuluma ukuthi igalaxy lesiphila kuyo. It's inhlanganisela yetinkhanyeti. If uthatha umhlaba uthi inkhanyeti kuhlangene into nje lenenge sidlidli yabona. Bathi ke lokho uyagijima akukemi njalo wafunza igeography yakho sinemhlaba uyarotate ngithi uyaspina. Even though lokho spina sokubona sovuva because nathi sihlela ku uspina nathi you can't hear it, you can't feel it. Nje uyaspina. Bathi ke le galaxy lesikuyo le ndlela lespina ngayo ispina ngema kilometer lang 788,000 kilometers an hour. What is this? Kukunika sithombe tosibona. Now driver manzini mbabani maximum speed ngibani 120. Thatha leso speed sa 120 usimultiply na 28. Utawuthola speed sendiza lihamba ngentshuzo emoyeni. Uyabona? That's how much indiza igijima kanjalo. Lokho mhlambe igijima more but lengangayigibela mina ihamba international. Ungesabi ke ukuthi na ungabe wena ukwazi wahamba international lelo lizinga. Don't worry ukuthi akwayigibela indiza. Lo munye into angayigibeli but don't worry ngoba but nakubuya Jesu ngathi kutheni nawu downdiza. Salobamba lapho nje. Akunenza ngathi akayigibeli namuhla. Kodwa nakabuya Jesu downde njani na? Downdiza. Bayeke lapha bagijima kancane. Ishaya 11 kilometers above the ground. Nasi ngiyabuka leli washi labo basi -55 degrees
la ngaphandle la igijima khona ungafreeza noma makujika ngaphandle ungaba yilitshe nje igijima lapho kindiza ihambe khona 28 times the speed sale moto lokugijima babane manzini. However, nike nabona bathi bahamba baya enyangeni angithi lalaba enyangeni abasahambi ngendiza bahamba lokuthiwa irocket. Irocket nawo idubula ufune kuphuma uye go space ihamba 28 times the speed of indiza. That is how much it travels, which is 28,000 kilometers an hour. Kuze khona kuphuma iye ku-orbit. That is how powerful it is. Lo mhlaba le galaxy esikhuluma ngayo wona ke utravela 28 times the speed sale rocket. That is how much it's traveling. Basho njalo. Lokhu ngikhulumela ini ngifuna ukuthi siphakame le view yethu sisuke kangwani. Sisuke eAfrika, sisuke emhlabeni. Sitobona le ndalo yaNkulunkulu esikhuluma ngayo la. Indalo is subjected yini le ndalo esikhuluma ngayo. Ngicela ukuthi sibone lelo liso lelo. Uma ke igijima kangako. Bathi ke ma scientists it's not only that le galaxy lesikuyothini. Bathi there's over a billion other galaxies of similar nature. Sekwakha le universe ke manje. Can you think of God usokuphi ke nkulunkulu? Nangabe udale letinto letinkulu kangaka. Usinaka kudalile uNkulunkulu lokho. Yonke lento leni yagijima ngalesivinini esikhuluma ngayo, yagijima. But even at this speed, but there's so much order. There's so much efficiency. Akushayisani. Leni. Because uNkulunkulu ukhuluma livi kuthi akube nje kwase kuba njalo. How powerful live la uNkulunkulu lenjalo. Uma silathi le live kuthi nembala lo mhlaba naleti nkanyeti lo sikhulumako kude i-collusion kude i-commotion lentekako. You can be sure ukuthi lonke live uNkulunkulu alikhulumako ku situation yakakho indalo iyaliva iyalihlonipha. Lokusho uNkulunkulu kutawuba njalo. All that we need to do is to believe le live la uNkulunkulu. Bathi ke labana abakhulumako khohlwa ngilokuthi bathi labanye ama scientists umhlaba uchamuke kanjani, there was a big bang kwase kuyenteka noma kwaba ne-evolution, things evolved asetashina diba kanje. Ngoba bathi uma uzukholwe lokho ukuthi kwente kanjalo, it requires more faith than to believe ukuthi uNkulunkulu is behind. So every scientific theory crumbles. uNkulunkulu ukudala konke lokho. Le ndlela laphakeme ngayo uNkulunkulu is so exalted. Uma athi njengalokhu izulu liphakeme kunemhlaba, kanjalo indlela tami nendlela tenu, imicabango yami nemicabango yenu. God is alone. He has got no equal. He alone. Kuyangenta lokuthi uma ngabe ngikukholwa lokho, therefore empilweni yami lonke live uNkulunkulu alikhulumile liyawonda umehluko. Kungako Jesu athi ke ngiyawulata iqiniso, naleli qiniso lenilatiko liyawunikhulula. Sikhuluma ngenkululeko la. If freedom ne liberty yawufika kuphela the moment we have come to the knowledge sililata iqiniso lelive la uNkulunkulu. Nawo kuphela. Singavilaphi kulata iqiniso. uNkulunkulu ukhethe indlela lakhethe ngato libandla laba insika yeliqiniso. Wakhetha abafundisi ukuthi ababe baholi bethu bese ukhuluma ngabo. Uma singeke sibalalele bona ngeke kwehle ingilozi ezulwini, because God iorder yakhe ethi nyalo ngikhuluma through naba bantu. All lesingakwenda thina kuhlola usiletindo tinjalo yini. So long as nasafundisile ingcebo yaNkulunkulu ngingavilaphi ngilifunze lelivi nathi njalo letinto, hang on to it for dear life bese uyahamba uyaphambili. Inkululeko yami neyakakho ikhungele kulokoke bathandekayo. Lo mbhalo uthi indalo is eagerly awaiting for that day
for the day when the sons of God will be revealed. Kungazuthi i-destiny yendalo ilapho. Ngiyakholwa nguGenesis 1 verse 1 lereferisha kuyo. Nawufunza le scripture sithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala lezulu nemhlaba kumbe ne full stop. Bese kuthi verse 2 umhlaba wawungenalutho, uvoid, kunebumnyama. Darkness was hovering. Uyakubona lokho. Wasemoya waNkulunkulu was brooding over sekuqala the creative week. Ngikholwa ukuthi uma uNkulunkulu awudala umhlaba kuGenesis 1, God never created a chaotic world. Akufani naNkulunkulu. Indalo yaNkulunkulu nawufunza every time after day 1 creative week, ukuthi he saw it is good. It was day 1. He saw it was good day 2. He saw it was good day 3. Nawubuka lokho. Bathi ke labanye between verse 1 and verse 2 kunesikhathi, kuneminyaka, a period. That period something lenkulu ngento abayendeka yatshintsha tinto. Umbhalo uthi the world that then was. Kunelive lalikhona. Ladala uNkulunkulu kwase kuyonakala. Ngithi ke mina maybe ngilapho lendalo yase iba subjected to futility. Ngoba uNkulunkulu abedala etinto wathi beka taba so beautiful tidawurana kamnanzi kanjani. Wase sathana uyaspoila. Uthi njalo songilahla ngijike emhlabeni, I want to make sure I mess things up. And how is he messing up? Kuliwa nathi nje akuliwa nathi, kuliwa naNkulunkulu. Kuthi how dare ungilahle sengiba la phansi sengilahliwe manje. Ngifuna ukukhombisa. Uthi kaNkulunkulu nakafika ku day 1 akube khona kukhanya, day 2 uhlukanise emanti la ngaphasi nalasetulu kuba khona lizulu. Day 3 uthi emanti akahlukane kube khona umhlaba. Lo mhlaba uyawutshela ukuthi khepha tihlahla ima herbs. Is preparing the world for human habitation. Ku day 4 ufahlanyela tinkhanyeti ukuthi tibe for signs, for seasons, for days, for years. Kuyakhanyisa kuhlukanisa imini nebusuku. Ku day 5 uyahamba lapho uthi umhlaba lwandla alukhipha tinhlanti ngenihlobo takhona kube netinyoni telizulu tindize uNkulunkulu konke lokuyakwenda. Uthi egcineni ku days number 6 so creator tingomo and creeping things. Uthi egcineni ucreator umuntu. Uthi ke manje asente umuntu ngemfanekiso wethu. So ukwente konke wakudeka wakuhlela kahle. Uyamthatha umuntu uyambeka ke manje. Uthi wena ke I want you kuthi ufute mine and then you must rule over the entire world. Ube ne dominion, ubuse ngala. Utokhombisa ukuthi uNkulunkulu wenda njani. Nazo sithombe. Lo mubi usinakangena uthi no abangaka. I want to spoil your party. Kungena sono emhlabeni. When sono singena, it was a spoiler. Men began to run away from God. Wasuyabhaca umuntu ngene emenene. Usinaka mbona uNkulunkulu umuntu amfuna. Uthi umuntu ngivela ivi lakho ngase ngiyabaleka. Uthi uNkulunkulu tshelwe ngibanzi uhamba ngcono. So kwentile la ngithi ungakwendi umuntu sokwendile. That is how things were messed up from that time. Creation is eagerly awaiting for the revelation of the sons of God, because until the sons of God are revealed kutoba khona le order yaNkulunkulu ngathi ku tied khona lapho. 2, creation was subjected to futility, frustration. Wabona uhamba uyobhala exam udadishe ukreme kamnanzi. Usokremile usuyefika ku exam room sotobhala ngathi kulahleka nje kube kunye. Ubathi lento lekukhonektana njani ephana la. Hey baba tse manje hayi man. Yathi lento ngiyayati man lena. Hey ususubuka eceleni kwakho ubona abantu babhala. Bona abantu babhala. Kwende kanjani lapho? Are you frustrated? Frustration. Wathi lento ngiyayati man yet. Sekwende kanjani? Hey man. Naku.
uyachecka uyaphenya amafayila uyawaphenya kube blank. Frustration. Oh, basi 30 minutes left. Usuka kubani lapho ku 2 hours, 30 minutes. Yawubona usayi no vele sekumadima nyalo. Gcwele frustration. Indalo kungazuthi originally what God had intended ukuthi kwendeke ithi yakubona kwendeki. Saba subjected to futility, not on our own accord. Something happened. Yatshelwa ukuthi your liberty ikhungeke ku revelation according to the scripture. That day asenguvetele kancane that day sigijime siye ku 2 Peter chapter number 3. 2 Peter. Lela kamil verse laka 10. This is the day of the Lord. But the day of the Lord will come. Awungifundele ngeSiswati masinyane manje. Usuku lwaNkulunkulu from 10 to 15 ngeke ngiwachazela ama verse. Kepha ilanga lenkosi liyawufika njengelisela, mhlazana emazulu ayakwendlula ngekuhlokoma. Tonke tisekelo temkhatsi tiyakusha tincibilike. Umhlaba nemisebenzi lekuwo kuyakusha. Njengoba ke tonke letinfo titawubhidlitwa kanjalo. Nineke kufanele nibe bantu laba kanjani? Kufanele nitinikele ngalokupheleke kuNkulunkulu. Niphile ngekumesaba yena. Nilindzele kufika kwelilanga laNkulunkulu. Nisebentele kutsi lisheshe lifike. Lelo langa liyawuncibilikisa emazulu ngemlilo. Netinganyeti tincibilikiswe kushisa. Kepha ngesethembiso sakhe silindzele emazulu lamasha nemhlaba lomusha lapho kubusela khona kulunga. Ngakho ke bazalwane labathandzekako. Yes, sengibani verse number bani loyo? 14 no. Yeah, please go ahead. Ngakho ke bathandzekako njengoba nisalindzele leto tinfo yentani konke lokusemandleni enu kuthi anikhanze ninekuthula ningenasici ningenabala kubeketela kwenkosi nibokuthatha ngekuthi kunentela emathuba ekusinziswa njengobe nemzalwane wethu lothandzekako longiPaula anibhalele ngekuhlakanipha laphiwe kona. Ngiko lokho man lapho verse 15. Nawu ngifuna ukubona. Lolusuku lokuthiwa indalo ilimele nalo lusuku. Luyawuchamuka njengelisela ebusuku. Lapho emazulu will pass away with a great noise. The elements will melt with fervent heat. Uyabona le universe ngipende ecaleni. The Bible says kuyawenda kanjani? Elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Nkulunkulu uyathi ukuthi siphishanekile siyasebenza. Kepha lemisebenzi esisebenzako uyafika isikhathi ishe. Kuthiwa ke thina sicaphele. Don't work for something that is going to melt away. Umuntu ohlakaniphile usinakabona Levi bese ushintsha unyawo lwakhe athi mbamba what is the important thing empilweni ukufocus kuloko kucala ungafocus entweni lekutawuthi namhla ikhona kusasa ishile focusa kakhulu kuloko lokutawuba eternal because siyendlula kulomhlaba asahlali ingunabhakade we are on our way kuthiwa ke therefore since all these things will be dissolved kuyawuncibilika what manner of persons ought you to be lele singiko hayi lesinako ngilokumcoka senjani thina sitakubona ke lokho masinyane ngiloko lesingiko in holiness holy conduct and godliness ngikumesaba uNkulunkulu kuthiwa we must look forward to hastening the day of the Lord lolusuku alisheshe lode niyakhumbula mosindalo njengamake asemhelweni lo mhelo basibomake we don't want it to be elongated
awumane unciphe masinyane. Indalo ifuna lokho. Lesikhathi sekubuya kwenkosi, the day of the Lord ingabe singafika nini, but the Bible lithi God is long suffering. Le long suffering yakubona mina nawe ukuthi uyathi usengakalungi kahle, asemane ngidile funa ngikubona livi alungise indlela yakhe kuze kuse atoba ngilolungele kuse akhona kungena angangeni kube nenkinga. That is what is happening. Because the Bible lithi the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, according to this promise, we are looking forward to the new heavens and the new earth. Nako uNkulunkulu asethembise kona. Nase kushile konke lokwendlulile. Ukuthi uNkulunkulu have got another alternative. Indawo niniketa umhlaba lomusha nelizulu elisha. However, labangena kuloko ngeke bangene in this nature, in this body, in this form. They must be transformed. Babe nemtimba lolungele kungena ngale. Lesawufika kuwo sikubona masinyane. Bazalwane, njengalokhu sibukele phambili kwethinto lethu, be diligent, khuthala, to be found by him in peace, kunekuthula, without spot or blameless. Ubebede sici. Consider ukuthi the long suffering of the Lord iletha kuhlakani, kuletha ukuthi thina sitokhona kusinziswa. Nango lama verse ngiwafunza lamanye ekhaya ku Revelation 6:12 to 17 kukhuluma ukuthi kuyawendeka cosmic disturbance ngalolu suku lelikhulu lenkosi. Angikho ke lapho. Hambani nami ke bathandekayo sesingena kuleli verse sibele emuva ukuthi kusithinta ngani thina. Le Bible lithi akusiyo indalo kuphela lebe subjected to futility lekhalako. Kuthiwa even us nathi lesesinema first fruits amoya ongcwele, we are also groaning. Siyakhala. Sikhalela ini inwardly. Sikhalelwa i-adoption as sons, i-redemption of our bodies, kuze imtimba yethu ikhululeke. Sisinzisiwe ngemusa kaNkulunkulu. The Bible lithi work out your own salvation with fear and trembling. Which is it? Are we saved or are we going to be saved? Uma ngabe usinzisiwe kuthiwa work out your own salvation with fear and trembling. Kanti insinziswe isebenzela yini? We have been saved, we are being saved, and we shall be saved. Bible lithi lokukhuthathelako kuze bese kupheleni loyo uyawenda njani na? Uyawusinziswa. Kunento lesikuyo. Ekseni sibuta umbuzo ngicela ukubuta namuhla futhi nanyalo ungangiphenduli. Ngicela ukuthi uphendule wena enhlitweni yakho. Nangu lo mbuzo. Lo mbuzo uthi uma ungumfana kaNkulunkulu, saved by grace, ngekukholwa. From that time la wasinziswa khona, look back empilweni yakho. Was it a year ago, 2 years ago, 3 years ago, 20 years ago? From the time usinziswa kuze bekunamuhla, awukaze yini usende sono? Lokho ngithi ungangiphenduli ngoba ngisaba lokuthi ngenteka kukhulumeke manga. Nasiphambi kwebazalwane ufuna ukukhuluma into leta wenda ubonakale ukahla ngithi ungiholi. But nawuphendula wena enhlitweni yakho, iqiniso ulikhuluma, uthathola kusitakala. Nebakhumbula lababili bayithempelini. Wefika lomunye wathi mina ngizila kudla kathathu, ngipha abantu labampofu wachas fuba. Wasu lomunye hawukela mina esone. Kuthiwa baphuma lapho babe endleleni ngubani besangcono. Ngulo lo wathi hawukela mina esone. Liqiniso phambi kwaNkulunkulu liyamkhulula umuntu. But isikhathini esiningi we like to play to the galleries. Sifuna ukuthi abantu bangathi njanga kuzimalanga. Kuthi alo kuzimalanga lo. So lo asinziswa. Shayitandla. Kanti uNkulunkulu uyabona, lisu lakhe liyabona. Noma ungacambe uNkulunkulu uyabona. Ngithi ke mina kuya ngani kube kanjalo? Ukhanze ukuthi simase sisinzisiwe. Sometimes sine propensity yokuthi singanteka sisende sono. Kubangelwa yini lokho?
awugijime ke siye encwadzini ya maRoma 7 ungifundzele leyo mavesi lawo make mavesi egcina lento abafunza from your side bese ke ngiyawinda a few things. Roma 7 verse number 13. Ngidawufunza verse 7 and 8 mina bese wena ke uyagijima uyofunza lo verse laga 13 to 20 masinyane. 7 and 8 uthi, what shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. But sin, taking opportunity by commandment, produced in me all manner of evil desire. For apart from the law, sin was dead. Ungekho umthetho kude sono. Awufunze ke lo verse number 15 mark. Verse 13. From 13 yeah. Pho lokho lokuhle kwaletha kufa yini kimi? Cha akuzange. Lokho kwendiwa sono ngobe ngekusebenzisa lokuhle sangilethela kufa. Khona kutekwembuleka sono ukuthi sisono. Ngobe ngemiyalo sono sibonakaliswa sisono kakhulu. Siyathi ukuthi umthetho wamoya kodwa mine ngingumuntu wemhlaba lothengiswe esonweni. Lokho lengikwendako angikucondzisisi ngobe lokho lengikuthandzako angikwendi kodwa ngenda lokho lengikutondzako. Nangabe ke ngikwenda lokho lengingakuthandzi kukwenda ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungile. Kepha ke akusesimi lona lowenda lokho kodwa sono lesihlala kimi. Ngobe ngiyathi ukuthi kude lokulungile lokuhlala kimi ngisho emtimbeni wami. Noma isifiso sikhona kimi sekwenda lokulungile kodwa ngide amandla ekukwenda. Ngobe lokulungile lengithandza kukwenda angikwendi kodwa lokubi lengingafuni kukwenda ngiyakwenda. Nangobe ngenda lengingakuthandzi kukwenda lokho kusho ukuthi akusesimi lo lokwendako kodwa ngilesono lesihlala kimi. Ngako ngikhanza ukuthi kunemthetho losebenta kimi nangifuna kukwenda lokulungile lokubi kunami shaca. Ngobe ngekwemuntu longekhathi ngithokotela umthetho waNkulunkulu kodwa ngibona umthetho lomunye losebenta emalungeni ami ulwa nemthetho wengcondvo yami. Ungenda ngibe sigcili semthetho wesono lesihlala emalungeni ami. Maye kimi mine sihlupheki. Ngitawukhululwa ngibani mine kulomtimba wekufa? Akabongwe uNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngako ke mine ngekwami ngikhonda umthetho waNkulunkulu ngengcondvo yami kodwa ngekwemvelo yami ngikhonda umthetho wesono. Amen. Umbhalo la Paul is writing to libandla, the church. Akabhaleli abantu abangakholwa. Ubeka sithombe sekuthi while there is something inside le lambele umthetho waNkulunkulu, there is something that I see leyenteka ngaphandle emalungeni ami. Uthi lokhu lengikuthandzako kukwenda angikwendi. Lokhu lengikutondzako ungafuni kukwenda ngikhanza ngenda khona ngicoshe khona. Kwendiwa yini? Is the nature, sin nature. Legoge umhlaba wonke. That is the problem. Let's go. Uma lo mbhalo lesofunzile kuRoma 8 kuthi not only indalo was subjected to decay, kuthiwa even us lesinamoya waNkulunkulu we also groan. We groan for what? For liberty. Kuze sikhululeke kulomtimba wani wemvelo. Because uthi la kunemthetho losebenza emalungeni ami. Kungako one, I've got all the good intentions to do the right things. I find myself slipping and falling short. Umbhalo bese uthini? Ku 1 John chapter 8 uyofika endasi. Lithi uma ngabe uthi awunasono uyakhohlisa. Qiniswa lekho ku. Umenta yini umcambi manga.
kepha uma utivuma tono takho kwethembekile ulungile kwenda njani kukucolela aphinze into enjani akuhlambulule kuko konke kungalungi. Every time the man of God lesiwabona eBhayibhelini bo Isaiah bahlangana naNkulunkulu uthi woe unto me for I'm a sinful person, I live among people labanendzaba tingcolile ngiphelile. Uma bahlangana naNkulunkulu ubona sono sakhe uvuma sono sakhe kuze uNkulunkulu atoflowa kuye. Ubone boDaniela usinakabuka eBhayibhelini uthi bekulotshiwe ukuthi 70 years taba captivity. Usinaka uyabuka uthi hayi isikhathi sihambile manje. He falls down on his knees. Uyavuma tono takhe tabo yisemkhulu. Kulunga tinto. Ubona sono sakhe because he knows imvelo sinjani. Umosa kaNkulunkulu siyawudzinga. Bathandekayo. Uma sivela kuNkulunkulu, singaveli kuNkulunkulu ngathi siyamphukuda. Singabaphukuda abantu. Keje hayi uNkulunkulu. Ngibaliso lakhe liyabona. Uma siya kuNkulunkulu, ufuna sithi dalule bungithi bethu, Nkosi nginje. Lapho ngiwiki khona Nkosi ngicela ungiside. Nayi into nayi yangehlula, naku lapha ngibhajwe ngakhona. Sita mine. Awenteli umfundisi, awenteli spouse sakho, awenteli bani utendela wena ifavor. Yekudalula ubungcono bakho kuNkulunkulu. Na ufika kuNkulunkulu utidalula, uNkulunkulu akaphathi isiswebhu sokukushaya. Uthi uNkulunkulu ngikhonela lokho to restore you, to move along with you, to assist you. Kungakho nangabe konakele empilweni, nangabe ufuna kubaleka, don't run away from where God is. Run to where God is. Utawuthola lusido. Kungcono manje uwele etandleni kaNkulunkulu lophilako. Than uthi ube ngaphandle ubaleke. The devil ufuna ukukutshela usiyabona wena so wende 1 2 3 uthi uyakholwa umzalwane. Uyadla into yentile ayilungi kahle. Uyakubazalwane bathi awuthini bazalwane baleka kubazalwane bese uyabhaca. Kasi nabe kunjalo it is all the more the reason why ufuna uye khona. Namuhla kungente kubonakala ngazuthi wena uyayi weakling. Kepha phambi kwaNkulunkulu na utidalula uze uNkulunkulu will transform you. Utawukushintsha. Sikhalela ini bathandekayo. Sifuna ukukhululwa kulomtimba. Kune bondage lekhona. Sono simgogile umhlaba. Sono sigogile. Buka ama headlines labhalwako. Futhi abantu bemhlaba bathanza kakhulu nangabe umzalwane nangabe kunjani. They will never write the good things otendako until you sleep. Once when bana one sleep phuma ama headlines. Kuthi pastor so and so. Angithi. Ngeke bakubhale konke lokuhle ngawe. But kwendela lokubi bakufama headlines because umhlaba uyajabula uthi siyafanana. Siyafanana. Na uhlakaniphile nangabe kwenteka mistake, I must own up to my mistake ngonile konakele. Into khona kuthola kulungiseka masinyane. Uthi ke lo mbhalo kuze bengimanje nathi siyagrona sifuna ukukhululeka lelo linye lokumusho lithi ke we want to be free from sin and suffering. These are two things. We wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as his adopted children. Lamagama ay adopted children. Now ufunza ku Roma 8 verse 15 to 17 utawakhanza lama verse lawo. Akhuluma nga something ngale adoption. Kuze sikhuluma ngani lapha? Bengisithi le verse legcina lela. Hayi, this is the last one. The very last one. 8 verse number 15 to 17. Ngicela ungifunzele lona ke manje. Selegcina ngicike le bese uyalivala iBhayibheli lakho. Ngobe anemukelanga umoya webugcili wekuthi nibuye nesabe. Kodwa nemukela moya losenda emadvodzana. Sikhulume ngaye kuNkulunkulu sithi babe wami. Umoya licobo lofakazelana nemoya wethu kuthi sibandvana baNkulunkulu. Njengoba sibandwana bakhe nje, sidindla lifa futhi. Sidindla lifa taNkulunkulu. Yebo sidindla lifa kanye naKristu. Nangabe phela sihlupheka kanye naye, siyawukhatimuliswa futhi kanye naye. Amen. La ngehla lama verse lwabafundi lowagalujile babe ngakakutshela abafundi. Athi therefore brethren, we are debtors
not to the flesh, to live according to the flesh. Lela suka ngakhona kuthi how mina ngiyakhululwa ngibani. Sima debtors not to live according to the flesh. That is not a license to sin. Kuhlale sonweni lesikufunze ngale. Uthi la, we are not debtors to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, ngamoya waNkulunkulu, you put to death the deeds of the body. That is the answer. Sibulala imsebenzi yenyama, sibulala ngabani na? Ngamoya. Uthi waNkulunkulu sibekele Paul ngamoya longcwele. Nasakhona umoya longcwele uyasisida. Kuloko lathi Paul sitawukhululwa ngibani? I-answer ikhona. Siyakhululeka. Ngikuthi ngamoya longcwele siyabulala imisebenzi yenyama. Na uyibona iphakamisa inhloko uthi hey, yendoda khumbula wafa phela wena. Ukhanda bese uyavuka nyalo. Uthi ongiphokela la, uphoka kanjani? Kanzi wafa. Ufune kusho wena. Kude lo ngakusholo lokho. Uma ukuyekela kuphoke uvuke kuze kuthathe over, i-license yakho iniketwe nguwe kude lo munye umuntu. Uze ke, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Labaholwa ngumoya waNkulunkulu. Bangamadodana kaNkulunkulu. These are the sons of God. Asikamukelike umoya webugcila kuba phenza futhi sesabe. But samukele moya lesimemeta ngayo sithi babe wethu. Daddy, our Father. So when you say that, Daddy, our Father, akasasikhashana uNkulunkulu. When you can call him Daddy, it means you are closer to him. Because uyakwati uNkulunkulu. Nalapha umncane ngakhona, la uhluleka ngakhona, my daddy, this is what is happening. Nga-assume i-position yokuba religious. Ngekuthi ngiyadla ukuthi kufuneka ngithini, ngende njani. When I am alone with God, I must be ngibe nje umuntu phaca kuNkulunkulu. Kufana nendzaba yokuthandaza. Nike nabo kukhumbula mositolo, nawuthandaza ukuze kuvakala ngathi uthandaza ngathi usemoyeni. Siyakubonga baba, siyakubonga, yabona. Ngathi usokumoya. Because oshabo siyakubonga. Kazi na ukhuluma nebantu ngikuthi shawubona. Uvela sawubona. So i-religion yamgoga umuntu embambe imende enetinto letingede kuside. So shiba in manje. Kanze siyabongelela nje, uyabona. I-religion asingangeni kule religion ebazalwane. kuNkulunkulu asibe ngithi nje phaca. Mina ngingumkhithiko Ishmond ngikhuluma njani? NgiyaNkulunkulu ngikhuluma kaNkulunkulu kanjalo. There is no religiosity. Because ukumcoka yini so long as indawo connect evini. Umthandazo wami nathi uhambisana nelevi. Nawo la kufuna kaNkulunkulu. Lokunye kwisentela abantu. Singakunika libhobho sithandaza ngala uthandaze bathi I know the prayer warrior this one. Phuma uhambe is fine. But no, uNkulunkulu uyabona, he looks beyond the gymnastics. Uthi I know cha ushayile ndoda. Bakushayele netandla wente kahle but akusikho. It's not it. Sikhalela ini kukhululeka. Leli gama le-adoption bathi lithathelwa emagameni lamabili esiGreek. Huios means son, na thesis, lothi placement. So we are the son of placement. uNkulunkulu ngemsa wakhe usibeke saba ngamadodana. Is a legal term. Leli indicator ukuthi bakholwa have been given the full privileges of sonship. Lo mbhalo la ufunzile maki uthi nangabe sibantwana bakaNkulunkulu singemadodana. If sons, we are the heirs of God. Sidindlalifa kaNkulunkulu. We are joint heirs na Kristu. Niyakubona lokho? Kusho ukuthini? Indlalifa ngumuntu lokuthiwa kunelifa longakalisebenteli, ukhanza likhona, wena uyadla, angithi? Udlalifa. La emhlabeni lifa awulidli lo mnikati lwalakhaya kwasesekhona. Umela aze afe. Athi angafa bese wenda njani? Soyalidla. Nangabe uyalifuna, angisho ukuthi hamba ubulale abantu bese ufuna ukudla lifa. Ngeke ulidle lifa sekhona la emhlabeni.
uma ke ndakubekela nasithombe ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyakufike afe uNkulunkulu bese udlala ifa, you are going to wait forever because God is going nowhere. Is he going to die? No. But now ufuna ukuthi kufa so vele sowufile Jesu akafanga njesu. He died and he rose again. Kusho ukuthi the whole legality ukuthi ungadlala ifa masango avulekile. Wide open. But na inzalo ufuna uyibambe. It is not the child, it's not the baby lodlala ifa. It's the son. Because umbhalo kuGalatians uthi indlalifa nayisengumntwana ayikehluki esigcileni. Uhamba ubound under ema-tutors akho. You can't do things lofuna uyadenda. Ufuna uyothathisa. Nima le yonke lento yakho le estate ngeyakho. But uma usengumntwana, you are not allowed ukungena khona. But sons, they are given the full mandate. Yekuthi nyalo you can move in and do things. Kungazuthi thine indalo imele ukuthi kwembule emadodana. Bantu who by reason of understanding the word of God and living the word of God, they will do things tendeke, they line up with the word of God. Bese bakhona inkululeko. I dare say this morning, lela ukhona khona emsebentini, lela ukhona khona emangweni, lela uhamba khona wena. Ngalezathu ukuthi uNkulunkulu unamoya wakhe kuwe. Kunetinto lengabe tiyendeka, ngeke tendeke. Tibanjwe yini? Tibanjwe kuba khona kwakho. The decadence lentekago kubola iyamiswa ngilokuthi kunebantwana bakaNkulunkulu. Sometimes abantu batawenda tinto bese bathi nabakhayita idlindlu tawuhlamusa badasihlupha lapha asingakwendi. Imagine when the children of God have grown into sonship, sebabonakaliswa ukuthi kutaba kanjani emhlabeni. Things will take on a new dimension altogether. But that day, lokhulunywa ngale eBhayibhelini, the day of the Lord, nalembulwa lokutawendeka. Indalo yawukhululeka from futility. Nathi sesikhululekile kule mtimba lene gravitation towards sin. Because lokho into weNkulunkulu nasememukela Jesu aba inkosi nemsindisi, he has transformed us ekubeni madodana ebantu saba ngamadodana kaNkulunkulu. Much the same way lokwendeka Jesu aNkulunkulu, son of man, son of God, nakambatha inyama, he became son of man. Kwendeka leyo cycle sesiba son of God. And you need to look at kwendekeni kuJesu anguson yaNkulunkulu, anguson of man. La hambe khona la nyasele khona tinto labedenda. Utende tinto tahambisana nelive laNkulunkulu, because live laNkulunkulu ngilo leliphethe konke. Through the word of God, everything was created. And everything listens and obeys the word of God. Kude lokungeke umlaleli. Kude nakunye. Kuze empilweni impilo ishintshe stage. We need to align with the word, the truth, the word of God. Sesingalibamba lelive laNkulunkulu. Sihambe ngalo. Ngiyagcina ngekuthi ke bathandekayo, iproblem yethu lesinayo emhlabeni is twofold. Sono makabongwe uNkulunkulu ngaJesu. Kufa kwakhe, kungcwatshwa kwakhe, kuvuswa kwakhe, kwenyuswa kwakhe ezulwini, nekuthi uyabuya masinyane. Wende ukuthi indzaba yesono sikhone kuyicontain. Bese ngesikhona ngawethu amandla. USipaul nakabhalako, la ngekhathi kimi kunemthetho wamoya, la ngaphandle malungeni kunemthetho wasenyameni. Letinto letimbili timelene, kusho njalo iBhayibheli. The natural man cannot obey the word of God because foolishness. These two are contrary. Tialwa. Leso struggle sitawuchubeka sibe khona until we have our full redemption. Lapho sitawumukela khona the full adoption as sons of God. That day is coming. That is why today sometimes you will falter and fail. But lokufalterisha nokufeyila akungakudiscourage. Bukale futhi tena uNkulunkulu nasekwendeke nje yenta njani. The moment God athi kuwe I release you, release yourself. Never allow the devil akubamba akugoge. Kwesibili kule suffering. I-suffering lekhona emhlabeni yenta ukuthi abantu baNkulunkulu noma ngabe ukholwa kangakanani, sometimes you will pray
you will fast, you will read the Bible. Ukhanza usikunetinto longabe exonerated kudo, wendlule kudo. Kuthiwa kambe nangabe thine sitawuhlupheka kunye naye Jesu, then for sitawuhlanganyela kule nkazimulo, the future glory. Bantu labatawuhlanganyela kule future glory, bantu labathi I now know exactly what is happening in my life. Lo lendlula kuko kungenteka mhlambe angu-understand ngite nempendulo takho, but lengikwatiwe ukuthi egcineni nako lapho ngibheke ngakhona. Noma bese kuthiwa sekuyasha-ke labanye kuthiwa they did not love itimpilo tabo kwazoba sekufeni, bafa bangakakutholi lokhu babekwethemba, but bathi lengikwati kokunye ukuthi kusasa after everything has been said and done nako lapho ngiya ngakhona. Kukwenda lokho kusube nemandla ngekhathi ukuthi utawuhamba ungene emlilweni, ungene tinkingeni, tinkinga labanengi tifike tibagoge, uhamba uye phambili. Bese nababezulwini ngathi uyabekisa, asenimbuke tenangu ya so and so, asenimbuke njengakuJob, asenimbuke uswenda njani. I wish God angambula liqiniso empilweni yami nempilweni yakho. Kuthi lo odlula kuko noma mhlawumbe singesikhona ukujustify nekukhona ukurationalize, but wena ke kungathi uNkulunkulu just go through in life. Wathi kunye kusegcineni you are going to go through, ngeke ufele kuloko. Kuma Roma 8:31-38 uyabhala Paul bala thinto letinenge kuthi ngabe yini lengasehlukanisa nelithando laNkulunkulu. Uyakubala konke lakubalako nguloku uthi kulotshiwe ukuthi ngale thinto leti sentiwa timvute kuhlatshwa suku lonke. Ngabe kugula, ngabe kuphila, ngabe kuphakama, ngabe kujula, ngabe tingilosi, ngabe babusi, ngaba indlala, ngaba iperil, ngaba yini, you name everything longahlangana nayo kulotshiwe embhalweni. Because kulotshiwe kubhalelwe kuthini, you will go through it. Now ungidlula kuko funza ukuthi kubhalwe wathi wani, kufuneka ukumisa ini lokho. Cha, ngiyaqhubeka ngiyaphambili. Kwangathi uNkulunkulu weMusa ngamoya wakhe longcwele abengakwembulela mfana sekhaya lapho ukhona khona lelo kona lakakho la uhamba ngakhona, have enough insight yelive laNkulunkulu wathi lokuthi lokulotshiwe ngala na uthatha kona kufaka enhlitweni yakho utawuhamba uhambe noma ngabe kuthiwa so ugcina uyafa ungakayitholi ianswer yalo lokufuna nyalo, but uyadla ukuthi hayi khona lokhu lekunako I'm in place naNkulunkulu, I will go through stuff. Emandla ami emandla akho alapho. Na uhamba uchube uyaphambili, but akubuka labanye bakubona ukuthi undlule kuloko nakuloko bese bathi nembalani mabe kuthiwa thina uyafana ukhona uNkulunkulu. Asho ngabani? Asho ngawe. Basi nase bamfuna abantu uNkulunkulu. Siyongena ezulweni. Athi uNkulunkulu, well done my son. Well done my daughter. You've gone through stuff. Wangabothoki. Because of that, buka abantu sebangenile embusweni. Bangeniswa yini? Babone wena ekhamba kwakho. Asisiye uNkulunkulu. There's only one God who sees the end from the beginning. So long as kuyinthando yaNkulunkulu, uthi Nkosi akwendeke kimi njengalokhu wena ufisa usikwendeke. Libandla lisukume sesitawuthandaza. Ngisondela kuwe Thixo wami, ngisondela kuwe Thixo, ngisondela kuwe.
njengaloku sinje asezami nekulungisa lesifuna ukukulungisa ngoba uNkulunkulu uyasadi uze uthi uNkulunkulu akhuluma ngenceke yakhe Paul, when I am weak then I'm strong, for the power of God is made manifest in my weaknesses. Lamuhla emini yanzambama I do not know ukuthi wendlule kukuphi lokufike kwashake ama foundations ekuphila kwakho. I may not know what you are going through now. Futhi ngete ngathi lokho lothi satawungena kuko wendlule kuko. uNkulunkulu uyasilungiselela uthi noma ngabe kuchamuka lobu ihlobo asathi ukuthi we are not alone. Indalo has been subjected to futility. Nathi siyabubula sifuna i-redemption ukuze sitawungena ku-liberty. Sitawubona khona kamhlophe lokuthi kwendekani lokhu lokwendeka kwempilweni yethu. Nasingayiboni answer sibe nemandla ngekhathi ekubhekana naso sonke isimo lesingabhekana naso. Sisonzela kuNkulunkulu sithi lahla inyanzana. Sithi kunikela kuNkulunkulu ukuthi ente umsebenzi empilweni yethu ngemandla elivi lakhe kusinika the inner strength to be able to move on noma simo sinjani. Uma sisho njalo enhlitiyweni yethu sivule inhliziyo yethu uNkulunkulu wethembekile uNkulunkulu ulungile. Lithi iBhayibheli loyo longazange ayigodle indodana yakhe, how much more will he give us everything together kanye naye kuze kuthi impilo yethu iphelele isime ngalokuphelele. Babe wethu longcwele libandla lakho leli lothi thengele lona ngengadi wasenyula kuyo yonke imindeni kudo tonke tilimi netive wase usibeka luphawu amoya wakho longcwele wasenda abantwana bakaNkulunkulu. Uma sibantwana sithi indlalifa taNkulunkulu, indlalifa kunye naJesu. Uma kambe sihlupheka kunye naye kuze sitawuhlanganyela kule nkazimulo letawembulo. Sibonga Nkosi kuliva liphimbo lakho nelivi lakho uthi noma singahlupheka emhlabeni kwemzuzwana noma sathana afuna kusigwinya, sibonga kwathi ukuthi Jesu ungummeli losincusela imihla yonke. Masinyane sitawendlula kule nhlupheko lesibhekene nayo. Siphe amandla Nkosi ekumelana na onke amachinga alomubi. Singabothoki ngaleso sizathu utokhona Nkosi ukuthi ichenya ngathi ukhombise amandla akho kithi. Nkosi naba ke labahlante tingubo tabo engatini babekwa luphawu lwamoya longcwele. Bayasimela simo bantwana bakaNkulunkulu. Babe siyabonga ukuthi masinyane tawukhala licilongo bavuswe labafile enkosini. Masinyane tawufika lusuku lapho khona nendalo yonke iyawukhululeka ingene ku glorious liberty ibantwana bakaNkulunkulu. Kepha singakafiki lapho kunemsebenzi ofuna siwende nganeno. Siyacela Nkosi ngamunye ukuthi usiphe lichinga usiphe amandla sibuke beyond the here and the now. Sibone ukuthi ngikuphi losilungiselele kona. Singene Nkosi kuleyo purpose yakho ngamunye kuze ukuthi umhlaba netive tonke tikubone. Egameni lelinemandla ligama la Jesu siyabonga Baba. Sikunika lonke lidumo namhlanje nemini. Libandla laNkulunkulu, as we lift up our voice and as we clap our hands, let us give him praise. We worship you, Lord. We honor you, my God, for you are the great King of the universe. Phakama Nkosi emhlaba. Tive tonke tikubonga. Mama wethu longcwele. Hamba nathi kuleli viki sendele umusa Baba. In Jesus